من پرسیارم هەیە چۆنە بێتەوە بە سەرۆکی حکوومەت. 50 زائد 1 نەما، 11 بە هیچ نەما. ئەتوانێ یعنی بەڵام ئەبێت پارتی دموکراتی کوردستان ئەزانی چۆنە زاب خودێ بێ ئۆکەی یەکێتی نابێتە مدیر عام کات مەسعود، نابێتە مدیر عام، زاب خودێ. وناذكر كي يعني بافل يانجي باطل طلباني أب يعني كانها أب قف خوارني هاني أب صوزي هاني كود تشون يعني از برسف نادم از بيلم هفكاري مني دبي خلق هاني ده اگر كم ناوي بكن افكار برا او برسفا بافل بده فرمو توم تبرسفا بافل طالباني بده كو هناك بكنن وبيجن حيفا توم يعني كو برسفا تويهشت كو برسفا بافل طالباني بده خمناك برا بده يعني او نها قرك بافل طالباني اگر بچك منطق واخلاق ومجي هبه جدبي قرك لخبه قره او زرتو فورت بافل طالباني دا خو يعني ولو ملل ليدن ركو سري سدي سد جي سركفتني باور بو ولو مسوقر كربو تدقو قي تيكتشوينا بارتي ديمقراط بدس خستنا سركفتني وبرلمانتويا كردستان عراقي ولو بيري كاويدي يعني صوص دابوني خويا قيس الخزعلي وحشد الشعبي ايراني صوص دابوي لو ما وجولو شخو باور وزرطات داخو وقفاد وخار وزعب خودي اوكي بي اوكي يكيتين اجتمان كاك مسرور ناب مديري عام والبان يعني بان قرفي هاني قشمرية هاني وتماشاكر لو ما ازدبيجمكو لايق بو كتوم برسفاي بده خمناكي وتوم ايرو برسفا قلق حسابت ديمك اگر بارتي ديمقراط بي سركفتنا هاني بدس خست ويكيتين اجتمان نلقوري كسوزي داقل بافل طالباني نلقوري سوزي كود داقل جرك نها أصول ومنطق وأخلاق تبيجك ويكيتين اجتماع بتشكي لخوا بقر وبتشكي حساب بافل طالباني بخواز حساب سروكي خوي نووي بخوازه كو اف سروكي هاني يعني بتشكا كو يكيتين اجتماع مابو او خصنا بحرية يعني نها اگر جلال طالباني شغوري رابانا وللاي خو بنرياغو ولوان زرطاد دخوا وان قفخورني هاني وان چولباس كاد دخوا وچواد دخوا وكي مهرجة ولو السر دبا شانوي يعني ويدر كتا چند سيلة عليه خستان وبشر بقريا قورا خو وشخور فقيرات قورا قد بقريا ما يعني چي ميمون چي قردك لدنياي هشت يعني از بحثا خودي سوزا زاب خودي وشاي يعني بذي خباورية هاني نهاك بير فرق ناكش برك يعني دبكو بوزي نشوت يعني وك هبل جميع ويكيتين اجتماع جي ايدي اف جريجري اي بير كوسترات وشيخ جعفر وساعتي مهدي بير وان افان كسي هانيجي خوياي بافل طالباني وان كريه بمقامه بمنصبه ببهرا بباراستني بحماية وبعربة وسيارة وان كريه لو ما نكارن خودي هلوستكي ميرانة خودي هلوستكي
ريفورم خواز لهمبري سروكي خوي نتوي راوستن وحساب جي بخوازن اف اي يكمين بو كو يعني اف هالبجارتني هانا جيره وكي سيلي كي ديروكي بوده بلكي دمين بيش دي بچكي ولو بعقل بالتربية وبأدب دما داك بهالبجارتنا بأخلاق وبالتربية ذاك هالبجارتنين دمي بيش أجر كما ودبوكو بمينيش دبوكو بميني يكتين اجتمان ببيرنجي هاني بردوان بكر الجوري ما أدوم قي برادرين ما كردستان عراقي جي تماشا ديك بارتي بالتايبت كاك مسعود برزاني بالتايبت سرقردية بارتي الجوري ما بالراستي تشتكي شاشتيكي جلكي مزنه دیسا بگرن و پیمانا نباش و پیمانا کو به یکیتین اجتماع رو مور کربون و تشتین لکردستان عراقی تشتین لپرلمانتوی عراقي دناف خود پار بكربون نما خلاص يعني ايدي اف هيزا يعني تشينا بيك تشل كرسي لكردستاني هبه هر كواليسيوني ينجي بعيني السوية بعيني جراني ليكيتين اجتمان بنري يعني ولو نابه او بيمانا هاني ندبي كلي فكر دبي ور تشراندن ور آبيتن تشدبه لغوري نري نامه كو بارتي ديمقراط كواليسيونكي تشيبكه حكومتكي تشيبكه بينجي زائد يك يعني حكومتها أغلبية تشيبكه وهيزن إسلامي هنا يقرتية إسلامي جروبين دين هنا كو بارلمانتري وان هبك حتى قناغ كوتايا تركمان و يعني كريستيانا جي هي كلدان وسرياني وأرمني و كيم نتوين لكردستان عراقي كواليسينو كي ولو تشيبه كو كارب حكومتكي بفيرنجي ورا آباكرن بريارا يكم في حكومتا هاني بي يكيتي بي شخصوار بي برماين يكيتين اجتمان ورهند وابراهيم احمد وطالباني اف تشوبا هاني بيوا حق كري كوز نافي وان بكم تشوب براستي جبركو اف آلية هاني اف آلية سياسي ايدي ولو بيرو بوچون نتوي ولو تشتكرين وكي عيب وكي شرم ده هريما دبن كنترولا وان ده كو حتى روجا ايرو درد كيفن ايريشي هلوست ريفراندوم دكن ايريشي هلوست نتوي بارتي ديمقراط دكن حتى روجا ايرو يعني ابانا وكي بكك عيني تشيروكا بكك صالح 10,000 ده حتى روجا ايرو 24 ساله ايريشي ما في چارنوسي ما في دولة بوينة فكري نتواي نصنمي نتواي بككجي ايديشي دكه لآلية دنجي لسليماني وبرمايين يكيدين اجتمان وقوران وشيخ سوار وابانا ابحمو دي سنگرا لدجي ناسناما نتوي بيرو بوچوني نتوي داخواز نتوي ما في نتوي يك هلوستن demek eğer koalisyonaki çebibe eğer hükümeteki çebibe لگوری از بم از اولو بکم بریارا یکم چک جدسته یکیتین اجتماع از بستینم به پشتگیری و با آلیکاری حکومت بغداد چکین دسته یکیتی دنمینه دسته پارتی دنمینه چک وزارا پیشمرگه آبه سه وزارا پیشمرگه سبه گوران بوده سلادار یکیتی بوده سلادار پارتی بوده سلادار کی بوده سلادار اف پیشمرگه بمین آلی کی سربخه سروریا کردستانی به پاریزن اولکاریا کردستانی به پاریزن جواکا کرد به پاریزن نبن هیزن عسکری ای حزبی بریارا سرکه اف لگوری می بریارا استراتیجی که پارتی
بيچەک ببن پێویستیە چەک دەستی حزبادە نەمینە نە یەکیتی نە پارتی چەک هێزن عسکەری پێشمەرگە ببن پێشمەرگەیەن کوردستانی نەمینن پێشمەرگەیەن پارتی نەمینن پێشمەرگەیەن یەکیتی ژووی منطقێ بەرێ و منطقێ حزبێ چەکدار و پارتیên çekdar ku berî qûnaxa dewlet bûyînê ev bû yani منطقê Hezbollah li Lubnanê û li Lubnanê dibînin di hundirê Kurdistanê de nemînin biryara stratejî a sereke ev e di nav re gelek biryarên din hebin lê di serî de dibe koalîsyon bi bir yekîtî niştiman re nebe partî yani nekeve wê rewşa hanê ku mecbûr bi teعwîz û tenazul ji yekîtî niştiman re bike yan jî eger koalîsyonekî çêbû eger çêbû dibe şertê ewil hêzên eskerî ê yekîtî niştiman hêzên wê ewlekarî hemû sazî sedî sed bi hikûmeta Herêma Kurdistanê girêdayî bin ne ji mir yekîtî niştiman û alîgirê wê û berpirsê wê ji xwe re dewletekî di Silêmaniyê de çêbikin û her cariyê wilo gefa bixwin em ê Silêmanî şerî Silêmanî qut bikin û bişînin ji yani tevlî neqşeya Iraqê bikin ji xwe Iraq li vê mesela hanê diger û dixwaze û jê re dixebitî yani yekemîn biryar li gorî min dibe ev be û yani eger bi rastî Partî Demokrat serkirdeya Partî Demokrat li ser Herêma Kurdistanê ditirse dibe bi vî şêwazî nêzîkî proje û planên hikûmeta ku gerek were avakirin bi vî şêwazê hanê nêzik bibe pişt re dema çek ji destê yekîtî niştiman tê girtin çek ji destê PKK'yê tê ji ber çekê ku di destê yekîtî niştiman çekê PKK ye çekê di destê yekîtî niştiman çekê Hejda Şeعبî ye çekê di destê yekîtî niştiman çekê Îranê ye ev çeka hanê hertimê wekî xencer be di pişta Partî Demokrat di pişta Kurdistana Iraqê de dibe ev mesela hanê bi ciddî û yani wekî bûn û nebûnê lê were mêzekirin û çareserî û planên ciddî jê were dayîn eger hikûmet çêbû û biryarekî bi vî rengî derket û piştgirî ji hikûmeta Iraqê hat piştgirî ji Amerîkîya jî hat wê çaxê eger yekîtî niştiman qebûl neke yemekî dibe hêzekî eskerî wekî milîşya li derbayî qanûn li derbayî yasa û wekî hêzekî çeteya wekî hêzekî mafya ji xwe neha yani bafil di nava karê mafya de ciyê wî li pêşe û rola wî li pêşe ew ê din jî ye ew ê ku nifşê nû yan cîlê nû Şehswar Ebdulwahid jî ew jî di yani li gorî informasyonê li ser wî ji miretên di nava bazirganiyên tarî de û qirêj de û yani tîcaret û tiştên xerab de rola wî jî heye û hemû li cem Cemîl Bayîk yekin yani tiştê ku Cemîl Bayîk tîcareta narkotîk û ev bazirganiya narkotîkê ku çawa baca xwe jê distînin tiştê ji Iraqê tê Kurdistanê diçe Ewropa tê Rojhilata Navîn PKK baca xwe ji vê mesela hanê dike aynî tişt yekîtî niştiman û ev navê wî çi ye Şehswar Ebdulwahid aynî rol dilîzin li gorî agahî û informasyonên bi ewle ku ji Kurdistana Iraqê ji miretin û çavkaniya me baweriya we ji Xwedê be ne Partî Demokrat wekî din yani dostê me hevalê me êl Silêmanî hene ku van agahiyên ku ez ji agahiyê wan bawerim ez
vê pêşniyaza hanê ji Partî Demokrat re dibêjim eger pêk bînin tiştekî gelekî baş e, berjewendiyê Kurdistanê tê de ye, berjewendiyê Netewî Kurd tê de ye ku çekên hêzên siyasî li destê rêveberiya hikûmeta Herêma Kurdistanê dibe, ne di destê partî û rêxistina dibe. Dibe ku sibe partî jî wenda bike. Partîkî din were bibe desthilatdar, ev çek, ev hêzên eskerî nemînin ê partî, nemînin ê yekîtî, bibin ê Kurdistana federe ku bibe zemîn û bingeh ji bo Kurdistanekî serbixwe.